Ekoro kuma ntere cia Tharaka niborite Rais William Ruto gutigira ni agucokia mutaratara jwa Linda Mama aria baugite ekoro baingi ni bagukurukira kagita gakomo kagita gakugiana ni untukinya bagwitia kwa ngarama ya muturire. Ekoro baba bariuga mutaratara juju jwacokera jugatwika kitharimo gikinene kiribo. Paul Gwakabithi na chotariria. Iba mohebe kuruku mantere cia Tharaka baraba kere bararamikirite anene kire bakui kurutaruta kwa mutaratara wa Linda Mama ora batethagiria anene muno kiri kuria mbele ya cibitari yakomwera ode kware geteni ya Ruto tiga kogita mbeca cia maternity wagitire ike chokia maternity akagena kana piri nenda ko mama komara kwera ya ngiri ya milioni nenda ko mama kobo endere watugitera tothibwe koro ukanira kura ba urinda mama chokia ndigo jara twana twakwa tore otugajara tibu na kabana bareo bakaga na twana na chale na ona agenda batijara kaga mtu ajaga mama tibitaro ntugo tiere agapewa ngiri magana maere ingwa karuta arahaba ugite cukuru nyingi kaga aritano ntumujeri na ukuthuka kuya ngarama muno kagita gakuruka bationa gwera cia kuruta no ntombi ndera toregira koko ciara arimo batiande kwa bathiko bakathomithia mbithi ona otiriana na stiro basoso beto ana abamami beti bathiete bekuraga bagatoma bareko na totio ciara na kura nacio ni kanyia no ntore otie community anto batingi ano totie gociara rendi bacokie Linda Mama nikainge tongera family kurwa bankuru kibakiuria tongore gutigiri bakuthetera murandi uyu gumba igocokera Linda Mama getonga wathi nara gukumokia era Ruto aterere na chokia Linda Mama twina kamwe tukongera twetwe ngiri 10 are tukiomba kuongera ene na chokia Linda Mama kenda tomba kuongera ekoro nyo ndio mwimbendete guciara muno lakini rera nkothisi bitare ngetwe ngiri magana mairi kwaga no ntondethi nkari mandengo era nkaingagorwa na 50 etindera matanesi kwa Linda Mama nesokwe turi ekoro nekaige nkiripotera Uru TV kuma ntere cia Tharaka Bitwo Paul Gwakabithi.